Kublai pi barok yang penyang subhai pi sekatup kubur mentaka janmiat syaban pais kubur kiba banyak ini pecuai kimat berkongsan. Bam semai Brigadier Dr. B.D. Mishra kum ulat bertemai ke Meghalaya. Ajingiro Menteri Ketat Kampok Yeng Amit Shah ya kajing pendam ya ke artikel laispak nyopo hajamu bat Kashmir. Yaro Menteri Kena Ketenat Patai Kubor Dr. L. Murugan ya ke All India Radio bat Doordarshan alo kajing patai ki Kubor bedon kam bat Bashisha. Bat sedang kajing dek niam Durga Puja Hanatiang West Giant Hills District. Ki Kubor ki banyak. Brigadier Dr. B.D. Mishra retired ulabam semai kum ulat kejela Meghalaya mentagasngi haraj bahawan Shillong. Brigadier Dr. Mishra ubalong ulat jong kejela Arunachal Pradesh ulayo ban batru yagakam kum ulat ke Meghalaya hadian bagasamoy trekam jong ulat berim usat yapal malik kalakut no hagasngi ningkong beladam. Ke Presiden Jong Kari kalatung ya Brigadier Dr. B.D. Mishra ubadai ulat kejela Arunachal Pradesh ban shimtiru ikakam jong ulat kejela Meghalaya haringkat bat kekam kaba ulabat lupa nadu katarik kaba ushimti ya ke office trekam jong ulat kejela Meghalaya hadu ba anda penbet pat dakumwei layatu u Ajay Kumar Singh ubalong press secretary sya ke Presiden ha kejingelang. Dr. B.D. Mishra retired, do swear in the name of God that I will faithfully discharge the functions of the Governor of Meghalaya and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Meghalaya. Menteri Ketenat ki Kampok Yeng kesoka pedeng Amit Shah ulai ro ya kerai jong kesoka lo kajing pendam no ya ke artikel laispak nyopo hajamu bat Kashmir. Ulaong bakaladon kajing duna ki kam tombor ha jamu bat Kashmir hadian kajing pendam ya ke artikel laispak nyopo. Usha ha kajing ajing kren ha kajing lang patba ke bahe ha ke district Kaput jong ka Rajuri. Ulaong bagi samla ki don ya ke laptop ya ki mau ha ki kiti ki jongki. Amit Shah kajing lit jengok ke balai sengi syaka Union Territory jong ke jamu bat Kashmir unsa pelie bat bu mau nongrim ru ya bun teli ki projek penroi ha ke Convention Center ke badon ha jamu. Menteri Kena kesoka pedeng ubadai kemi ya ketenat patai kubor Dr. L. Murugan. Ulai ro ya ke All India Radio bat Doordarshan na ke benta kajing la jongki ban patai ki kubor ki badon kam bat ki Bashisha. Ulaong bakini ki ar benta jongka Prasar Bharati kila trei borba ban sam ya ki jingtip halo ki skim ai jingerap jongka sorkar kumju ru ban pensapriang jingtip syapanga kolshor bat ke history jongkari India. Dr. Murugan ulah keren yakni ha ke jingelang Global News Forum ahajar arpuar hanong ba Delhi mentagasngi. Dr. Murugan ulah ongru bagi kubor ba ke All India Radio bat ka Doordarshan ki ai ha ke por ba sapriang ka jingpang COVID kat kendai ki long ki betikna namar ki penduk pendam ki kubor lamler bat ki jingelam bakala ki bepen sapriang ha kane ke por. Uhe ka Indian Air Force Air Chief Marshal V.R. Chaudhary ula ong banaki jingja ki badang shen ha ka jinglong jong ka perthei ka penpau bakari ka don kam ban penkre ya ki nak sipai ki bakhlain ban yale ya kanu ka jingsha thombor abakran skila pathai khubor hanong ba Delhi ne ka sngi shapang ka sngi jong ki sipai lingsun ka ban sarakhe ka pratrik urisau ula ong bagatnat sipai lingsun kari kadang persang ban penkhlain syu namar ba ka thma ka ban sawan kan kala bat kan salong kat kum ki jing start technology ulah pentikna ya ki para ri bagatnat sipai lingsun kala long lupa ka bala khre na ka benta ka lawai bat kan yai beteng menjob unia uhe ulah ongru ba ka jingweng na ka jing yakanat kala sedang bandon haslenter ki benta jong ke LAC bat ke Indian Air Force kadang petngor yakatnat sipai lingsun jong ke China.
जो बेंचमार्क की बात कर रहे हैं, हाउ टू जज वेदर सिचुएशन इज नॉर्मल, आई थिंक द बेस्ट बेंचमार्क वुड बी टू रिटर्न टू स्टेटस को एंड कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑल अलोंग द LAC. So that is the ideal situation that we would look for. ये जरूर मैं कहूँगा कि we continue monitoring to all our ISR efforts, what are the developments which take place across the LAC, and जो हमारी तैयारी है in terms of infrastructure building, in terms of equipment, in terms of training and tactics, is a continued effort, irrespective whether we see any belligerence on the part of China or not. La sedang ya ke Durga Puja ha ke senong nartiang da ke jingle nyam beper ki bala le da unong elam jong ke nyam tri ki doloi haringkat bak ki menteri ki bakentup ya upator lingdo na lo jong ki pujari bat ki wei. Usketri jong ke nartiang puja ulo ong bak ki brieu jong ke nartiang ki nget bak ke blei Durga ma kami nakawa mentang bat don kam ban khot sngob ha ya ka bat yalam ya ka syaka jaka mani blei ha ka ba kan shong kan sa hadu ka singi lej brat blei ka ban long la shai ka singi ka ba ki ju khot ka singi hiar lane ka dashami ya ka dur blei on sara syakawa mentang haringkat ka jing tem ya ki bom bat ka jing ra ya ki da ki nongelam nyam na yung blai syahali blai bat kin sapen ngam ya ka dur blei ha ka wa mentang ka ba on buat pat da ka jing penher ya ka paru ka sim ka ba ki ju khot ha ka tien snong ka pedet kum ka jing ai sngob ha ya ka blei Durga ma man aerofair man ke le man ga sistem man rabu ko ke ponji to kani man to dia tarif man ke ponji man bodo te ponji man ko ponji te man da pujai da ni man i konkret man silang di mau senam bulak jor wan itlau ba dan ni berkuam yo ile ke yung sem nam kita buat da no how thì làm cái gì này bây giờ việc mà ngô đem cái là người thật cũng năng cái gì mình khi mình cần bây giờ vẽ cái cái chút và cái tôm dùng được xem là bằng bao nhiêu nó tháo cái tệ mà dùng lại nó lên. Ekai cricket T20 International ke belai ber ke bekhadu apedeng ke India bat South Africa on sai lekai mentag sengi ha Holkar Stadium ha indoor kane ke jingi lekai kan sedang ke por nyo buje janmiet ke India kala penram ke South Africa da kan riron ha ke jingi lekai T20 International ke baar ha Barsa Para Cricket Stadium ha Guwahati da ke batam ala not na ki lai tali ke jingi lekai mentapan inyepet ke jing long jiman ke sun meneng shalong ke jing shit ke long apulai point away degree Celsius bat ke jing kriat ke long kan rio point kendai degree Celsius ke jing sengam gau hau ke long prapuan na shispa men step bat kendai pesan na shispa jan miet kala bandon ke jing half slap hakikat tu kat ne ki jaka sa shisien pat ni pen kan mawi pi bai ke ni ke khubor jungi pila ro ban page live fa ke YouTube channel jong ka di the news shalong Shawan poi syuk bakut jong ketup kebon pe biang sa asin ni kini kimat bekong san. Bam Smai Brigadier Dr. BD Mishra kum ulat bertemai ke Meghalaya. Ajingero Menteri Ketenat Kampok Yeng Amit Shah ya ke jing pendam ya ke artikel lai sepak nyopo hajamu bat Kashmir. Yaro Menteri Kena Ketenat Patai Kubor Dr. L. Murugan ya ke All India Radio bat Durdashan lalu ke jing Patai ki Kubor bedon kam bat Beshisha. Bat sedang ke jing lek nyam Durga Puja Hanartiang West Jainti Hills District. Terparlok ke tungi lapoi sebekut jong ketup kebor jingi mentaga janmiet haduk bang Indonesia met pilasai ke sengi ha kejuk kepo kudu shibuni pi baro. Raju, sini kita nak minum company biar na. Sir, बैंक को अकाउंट होंगे सर आई मैं रखे अकाउंट तो बैलेंस दूंगा ना Aha, basic savings pay account deposit ko kuli buda. Ono din namin ni